Sibonge Mhlonishwa Muva, Mhlonishwa Sekhonda, Mhlonishwa Semayiwane. Siyabonga kakhulu Mr Speaker. Sibahlonishwa sizama kuhlola ukuthi kepha uhulumende simbambisa njani ngalendzaba ye-unemployment. Siyathola ke ukuthi incumbi yema civil servants ahledi lamsebentini kepha kadza retire. Sesiyabona ukuthi naye ke lenye intunja lesingakhona ukuthi ucashwe labantu le emakhaya. Lokwendeka ko speaker lapha nase kusele mhlambe bo 3 months ukuthi umvu a retire. Labo labafanele bayambhalela bamkhumbude ukuthi sekufanele ubuyele ngasekhaya wena wekunene. Lo bese kuyendeka ke speaker ngilokuthi lona lambhalele uyabese uyahamba uyakulolo mbhalele lolo bhalelwe uyakulwa lambhalele amtshele ukuthi yathi leminyaka lengayifaka lapho wrong. Athi lolo bhalele kubeke in writing logo mhlambe for investigation purposes asquad. But lesikuthola ukuthi as we speak nyalo ema civil servants la retire alamsebentini ngekuthi nje atingetelewe abe born again ngafishane speaker. Lenza balena speaker mhlambe la ngibuya ke usebenta khona ngeke ngabona lomunye asebenta naye waba born again. Nakaba born again speaker wa retire lamlamako. Wa retire lalamlamako. Wabe loku akhona emsebentini. Ulamsebentini nje speaker nemabhilika kasabambi so amile nje sekuyatendakalela but ulamsebentini ngekuthi wenda njani watalwa kabusha. So sinasihlola ke lokutalwa kabusha loku kunengi kakhulu kungakho siyicela indvuna lokuthi aseyihambe ihlole lento le bese iletha lombiko lapha endlini within 14 days. Lena ke ndvuna kusita lo hlolo lwakho. Kuna nababantu laba thola umsebenzi nga19 angithi nje nga1990 baqashwa kahulumende. But now yale kuma personal files abo banema IDs a 2022 a 2021 a 2019 bonke futhi lama IDs zabo angale minyaka we retirement yabo. Siyacela ndvuna ukuhlole lokho. Uthi umhlonishwa ndvuna nkulu nakathula umbiko wakhe namhla ngikhona amagama lengiwabambile. See the most corrupt noma labaletule etikhundleni le culture ye corruption sevele ibangenile labaletikhundleni. Nakakhuluma ke umhlonishwa Khumalo akhuluma ngemaphepha sikubonile lokuthi vele nalabanye labakuhierarchy lesetulu may just below the minister bayatsinzeka kulomkhuhlane wealteration badlale ngale tinombolo lapha badlala tinombolo ngoba bona basemagunyeni ekwenda lokho bakwenda ke lokho bakwendisa naba bantwana labasebenza lapha sabo. Nakafika kulomntwana athi yenda lokho angakwenza lo mntwana uyamshintsha ummixe minister of health. Just because you can't live by my rules, just go away from me. Uyafika ke lona lofikako uyavuma yena kumshintsha uyamthembisa ukuthi hayi ngakufaka wena utabanga under secretary ngiyabekisa. Sekuyaqala ke akusendeki letinto leti. Labantwana number 1 ubafaka engcupheni ukuthi baqoshwe emsebentini. Ngoba nasekutekwa lamaqala lo mangcukela ngeke azatekiswe licaka utekiswa labantwana. Nakutekswa lo mntwana lelicala kulahlekelwa abantu abakhe. Yena lo ngeta leminyaka uteni bantwana yena waphela kufuna aphume kungena labantu abakhe. Sesisho ke speaker ukuthi siyamcela minister ayibuke ngeliso lelikhozi lenzaba lo ngoba nje basho umhlonishwa siyamethemba our beloved minister lokuthi lenzaba lena utayisukumela ngalelizinga lokuthi uhulumende ufuna kwakha imisebenzi. Na ufika ku60 hamba ekhaya uyodlalisa abatukulu
unike labanye lithuba so usebentile wendani lapha ku system yabantu lapha yahulumende le system lokuthi wena ngimangcukela akukunika ilungelo ukuthi udlale ngale system yahulumende naye ke ngingalele bese uhulumende uba nayo speaker lo mumvu lo retire lo uthatha tinqumo on behalf of government critical decision nakathatha lesinqumo asikhumbule speaker ukuthi iinterest yakhe is no longer kuservice abantu iinterest yakhe seyisesiswini sakhe nekuthi ekhaya sengiyahamba kufuna ngewaka kufuna ngewenda ini umbuto uthi ngabe le live vele utaliservice kahle yini lama decision latawathatha utawathatha on behalf of government like mbamba yini noma utawuthatha chekisi la ukuthi okunana itender nayi kufanele ke wende umgwaqo lapha kufuna ngithole lokungaka kuze ngito wakha dladla lami ngilokhona kuphuma kahle kungako simcela honorable minister wa lovely minister lapha ukuthi asilungiselele indzaba le nalelizinga ke nasikhuluma ngecorruption sikhuluma ngana into lesikhuluma ngayo nyalo and it's a pity ukuthi lo ACC lo anti corruption siyathola nasihamba lendzaba lekuthi uyiphenyile lendzaba le wayithola but ngoba itsinza labo mangcukela akusibo lamaswati la lephasi la useless ngiyaqosa kusebenzisa igama lelo ngizama kwakha lenkulumo yami lamaswati labukeka ngathi wona kude longawakhulumela nakungimi ngendele corruption liyathathwa lelifile as I speak lihleti lapha ka anti corruption laphenywa laphelele waganga umuntu omdzala kuqhamuka nangilomncane asekuboshwe labo bhabuli kuyekelwe timfish letincane hlala bo bhabuli waphela ufuna kubanjiswana le bhabuli athumele imfish lencane siyacela speaker umhlonishwa minister public service amane ayibuke lendzaba ngebuqiniso bayo sengigcina speak advice yami ithi kusukela kusasa akabuyile amafayila ethu 2017 embuso wonke nje lobeka retire ngani 2019 wabuyisa iID ya 2019 athena sotelwe kabusha akahamba ekhaya siyacela abahlonishwa indzaba lekhona le nangabe ungayati unebantwana bahlete ekhaya lithuba lalabo bantwana sibacashwe nangumsebenzi uyavela nya siyabonga abahlonishwa siyabonga speak Sibonge